bila kita mendapat remark, kita mendapat reaksi, kita mendapat soalan daripada kanak-kanak ni, kita perlu bersedia sebab bukan mudah untuk kita simplify apa yang kita tahu, apa yang kita faham kepada bahasa yang mudah difahami oleh anak-anak kecil. Jadi itulah macam mana cara kita untuk respon. Kan bila anak-anak kita lah sendiri kena bersedia dulu, kan? Kita lah sendiri kena tahu maklumat yang penting, kita sendiri yang ada tahap kesedaran yang sepatutnya, right? So I mean it will start from there actually. Because macam mana kita nak terangkan kepada seseorang lain tentang apa-apa pun kalau kita sendiri tak tahu. But they also say that when you get to a point that you can explain a topic to somebody else, that's mastery lah. That means kita dah tahu benda tu. Kita dah betul-betul memahami, not just like, oh I can kind of recall or answer the question or I faham that concept. Tapi kalau I dapat menerangkan konsep ini kepada seseorang lain secara, in a way like mengajar lah. Let's talk about that. It's also teaching or educating, not just campaign, but I mean in the context of teaching and educating, then memang kena bermula dengan kita sendirilah.